Watla latung yu kumunong mikmat uba sujet lain yang nominated MDC Henry uba Matthew Makodo udah naik MDC ke VPP uba mi bahana ke por sakapor ban keren ya kiba bon kimat kiba don kam hakathan bat tri hok ru kumba ula simti ya ke kam kabalaban siat hau haka supporteri Risau arjar arpsan uba Matthew Makodo ulalet bania kenduk kerpang ya UCM ke KHDC ban pensengau hadu santri kimat kibalong don kam bat kibah kemat kiba ke district council ke don kam bah ban penbek na ke benta ke jing bentoy jong poi ba kini kimat ke kentup ya ke jing angnut jong new MDC ban penklan cucu ya ke rukom trikam jong ke branch office kabala don lepa hanong po hari boy district ke jing bom penon kam ha ke rukom ke bedai ya ke guest house jong ke council ke badan hanong po kabala long kumba bread kai bat pensep kai ya ke pisau poi ba bat ladala ban pentrikam lese kan long ke jing bentoy ya ki pai ba hi ban bu ya ke felicitation center ban pensuk ya ki pai ba ki badan kam mi ki kot ki slai jaka nang ta ban bu no ya ke senat trikam jong ke council ke bapura nak benta ban penthamai lane ban renew ya ki trading license bat ban weng no ya ki jingte ki barem bat ki bom I don kam shu ki bala kelalong yingja ki badon hakene ki jaka jong ke council hanong po ki bala kelalong ki jaka ki ba isu bas new kumnore ngalayo ban ya kendo ya I chief executive member jong ka KHDC ba Winston Tony Lundot ya ke ban penpau ya kajing sngau ke jonga hadin banglayo ya kajing pensngau na ki pai ba nong song snong jong ka thain riboy ha ba ki sem jing ha ka bai dei bat ka kam ka bai dei ka dis council kam tam hang te po nong po branch jong ka office ke HDC te kamat ka ba ngawan bani kendo menta ka singi ka te ya ka ban penklan susu ya ka kom trikam jong ketika branch office kepada nong po ya kebaki nang la syu ban penkambah ya katanat kebedi pet ya ka professional tax diadin jong kajing jurep ke jonga ka pratrik benai ogos ngalasyam sibun kijing duna ha kebedi bat ketika branch office di nomor kata ngawan kini kepor ya kaban kendo ICM bat pensngau ya kini kijing kibaki pai ba kiman bat ya kaba kumkin nong song snong kiman bat kam tamru ki staff kim dan hangte ya po ke branch office hangte nong po te kamat kebangai wani kendo kalong ban penklanj cucu ya kaban kolek ya ka professional tax kebaar kamat kebangawan kendo kadai na kapenta ban pensuk iki pai ba ki bayron kam na kapenta ke land records na kapenta ki certificate ke baidei bat ki kendo ke siap ke jongki bat kunjuk ro akaba kibabun ki pai ba nong sok snong ha baki apply ya ki home loan ku jongki ki don kam ban yo ikot kislan po dis council jadi nomor kata nga syu ajemut hiya I CEM bahkan bakin bu no ya ka kenja facilitation center kenang ban pensuk iki pai ba nong sok snong om tang hanong po an rewat ki nong sok snong ku ba wan na po jirang na po umsning na po mawati na umroy ba kunta ter te kawai pat kamat kaba ngawan pan nya kendo ya I CM kadai halor ka guest house kaba ladap pantai hakisnem kulalik no kai ka jing yu ka jonga kalong bangadap da ka jing snow si le sila panong ka jing snow no man sim ha bang yu ya ka building ke pelatih ke bahe bat ke hadu menta patla ban penenkam te kani ka penpau ba sisa ka kajing sokhya yang namarah kapor ba ki te ya ketika ya ke guest house le se kam dan kanu kajing yo ingai na ka benta ban ai ya kajing syakri na ka benta ki pai ba te ka ai kajing sokhya ka jonga ka long ba habang itay ketika building ka bakat katay nga I kumba ka long ko kajing pensap ya ka pisa ka jong pai ba te nomor kata na kaliang ka jonga nga penpau hay CM bala kumno ketika building ka balatay di ban penon kamno dan di ban penbahano kenang ba kala ban generate ya ka revenue te ka benta ka wipat ka benta ka ba ngawan ban kendo kalong ba na ka benta ban penbahasyo ya ka ya ki buildings ki badan hangtai bat kumba ngiyo ihi
ba nado bala sedang ke council kidon ki infrastructure ki yeng ki belatei ten rela isu ino umto te lese kini ke jingdon jong kiti ki yeng lese ke lapan long ke bo jingma nak menta jong ki staff umto lese nak pata ki pai baru te nakaliang ke jonga nga wan ni ke bani kendo ICM ban karpat roi ba lak no da lada kamlong syu ke bobet ia ke ban bo ikti building ki belarem de ban prano lan da kadang long pat de ban bahano kanang bala ban penkam yaki de nomor kata ke jingwan ke jonga ni hi bani kendo ICM kalong ban pau ya ke jing ke jong pai ba bat kumjo ro ban ajeng mut yai ban pembahas syusuk ya korkom trikam jong ketiga branch office ke Ranong Po ke long ke jumentoy na ka benta ki pai ba nong song snong bat long kan long ro ka jingrap na ka benta ki tu ki staff ki berada tu kumpan tip pai ba long ka nong Po branch ke de ka we ka branch ka ba bun ha ka collection ya ka professional tax na nalor ka ba don hang ni hapo selong tengah sodai ba lakum nomno ki staff ki de ban yo ya ka mo ki staff ki berada tu ki de ban yo ya ka jaka ba trikam ko biang kanang ba kila ban trikam ba susu kanang di sekamat te kita hilong kimat ya ki bangawan bani kendo hande ba ICM pada kermen scam ba ICM in simkia ya kini kijing penpau ki jonga ban ya ka ban kan long ro ka jementoy na ka beta ki pai ba no susno ke Carnival Fest ke Henryo ha umsning Lais lenter kendai shipo bat katway dari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town dorbar labu ujing temu baka pisah ke bami onirap syaga school umsning town dorbar secondary school nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam kindon kijing penbernya nak nongrawai bapau ke jela ke hausi bumper ke lucky draw bat kiwai Wan sepi, wan ma abahi, kata masaste, tang bayarap iya ke school se. Nagbantay ke jingtip ki babanya, pun hagi number, Henryo na not, kendai, arnyo, line nyo ar, lani, pranyo, non Henryo saw, Henryo nyo.